كاني آوانا والله ماسكي بعريم أول زهرة أول ناظر هاد ناس كده كويس. ايش طلعت دي؟ أنا يا زلمة. هاي حضرتك. Çüm Ankara'yız. جنگیز نوگت دنگ خوب دایک خوب ببینی تو دنیاسی Eri. واه پشت 20 ساڵان ji bê serûşûnbûna gencekî 37 salî Rûda û çarenivîsa wê eşkere dike û li bajarê wana Bakurê Kurdistanê cengî û dayika wî digihêjîne hev. Bêtir ji mehekê tora medyaya Rûda û dest bi lêgeriyan û eşkerekirina wî gencê kiriye. Li çendîn bajarên Herêma Kurdistanê û welatê Tirkiyeyê dokumenteriyek li ser çîroka cengî Hacî amade dike. والله إلا ويزاتي أنا ميل بريم سيزيادنا راستی وکه چیروک گلک سرنج را کشه رنگل دفم بخو و 16 ساله کار روزنامه‌وانی کم یکم جاره کاری که او ساد کم میدیا کردی دا رنگ یا جهانی جی کارین به وی رنگی گلک کم یان جی جواز هات بنکرن الدمه که نزدیک داجی ده هر کسی که کو تماشای تورا میدیا رو داوت کتن دی آگاهداری و چیروکا سرنج را کشدن کارکردن لسر وی کاری دما پرودوسر افکار این الدفمن و پیشکشی میکردی گفتم کاری که این راستی من تمن خدا من در میدیا جهانی و نافخویی و من کاری اوصا ندید بو کاری که بزحمت بو من لما دست هاوته افکار ما دنا بین دوالات دا کاری یعنی دنا بین دوالات جا تو بی کاری حساب کی زحمتیت خویت هید دمی وینا کرنی و رخصت خواستنی و او جن کار سر هات کردن ل بازار هولیره ام هاتین ولات ترکیه ل بازار وانه ل انطالیا ادرمیده عندك جرى بافكاريه حوالت ما بموبايل وينا كريا ل كارك سركفتي من انجام دا Cengî Mustafa di temenê 16 salî de ji kesûkarên xwe veqetiye. 20 salin dayk û kesûkarên wî li dûv digerin. Ew jî li welatê Tirkiye bi dehcaran hewl daye zanyariyek ji kesûkarên xwe bizane. Lê nikarîbû. Nina. Yani dilimin teng bu. Yedi go çün nas çuma mali çuma Antalya mı go tajına xo. Serete rahat bu go çi bu. Mı go xasiyete çününe. Braymış çününe, xuşkamış çününe. Yedi yok yani. Zor bu yani. Yani aynı. Mı go yedinine yani bitti. Zor bu bra valla. İşte kubejmem bırakı. Ye khali tabiye de hoki. Haber damamimin numara rakam bu minhat. 7 çuy. Kanalı ve yani Roda TV. Çumalime haberde dilim serimin rahat bu hoş bu. Memnun ne abi memnun yani bejin eve bota teşekkür etkem olmaz yani bu teşekkürün ödenecek bir şey değil bu. Hani bir kubejin teşekkür ederim hatırette avana. Kubejim yani dilimin nihayet kana yediç hebi azedemete. Heviyette rodavima. Teşekkür ederim. Ev karê dokumenterî karekî kêmwêneya di medya Kurdî de ye ku biryara vê gencê vegerînet Herêma Kurdistanê. Di nêzik de temamiya çîroka wî li tora medyaya Rûda dête belavkirin. Mehdi Mutlu, Rûda Wan. Cakeni geri biz verin ne?